Pozdrav svima. Krećemo s jednom novom oblašću, a to je decision tree, odnosno radit ćemo funkcije if, and i or. U suštini svako od nas se svakog dana suočava sa velikim brojem odluka. Jedna od njih je da li sam gladan, ako nisi idi da spavaš. Ako jesi, poslije da se pitne da li imaš $25, ako imaš idi u restoran, ako nemaš kupi hamburger. I stvari su naravno malo komplikovanije od ovih, ali hajde da krenemo da se upoznajemo sa sintaksom, pa ćemo da se vratimo na neki od ovih primjera. Znači, pretpostavljamo da imamo dva broja, a i b. U prvom primjeru je, kao što vidimo, a veće od b, a u drugom je manje. Hajde sada da pitamo koji je od tih brojeva veći. Kako ćemo? Naravno, krećemo jednako, if. I sad kaže logical test. Sama funkcija ima tri dela. Logical test, value if true i value if false. Znači, to tu je veće od tog tu. Stavit ćemo poruku a veće od b. U suprotnom ćemo staviti a manje od b. Namerno sam stavio brojeve koji su različiti kako biste shvatili. Naravno, uvek možemo da komplikujemo stvari, stavimo da brojevi budu jednaki, ali nema potrebe. I da vidimo šta smo dobili. Dobili smo a veće od b. Ako bismo povukli na dole, znači kako dođemo ovdje, ili dvostruki klik, ili uzmemo i prevučemo, sad vidite dobijamo suprotnu poruku, znači a manje od b. Naravno, mi smo mogli da primenimo i kontralogiku, da gledamo iz ugla b, pa da kažemo if to tu veće od tog tu, onda b veće od a, u suprotnom b manje od a. I opet smo naravno dobili isto. Samo je bitno da čovjek ne zbuni prilikom stavljanja je veće i je manje. Hajde sad vi probajte ovo, pa ćemo za 2 minuta nastaviti sa prvim konkretnim primjerom.